Ta scena je baš specifična, normalno da se konvencionalna vina svježa, brže prodaju, jednostavnije, gostima cjenovno prihvatljivije i tako. Ali ovo je jedna niša koja traži vremena i sve je popularnija, gdje god dođem vani u svijetu, ta vina imaju svoje mjesto. To je posebno zato što su i ti ljudi koji proizvode takva vina posebni. Svaki vinar je u svoje vino ugradio i svoju osobu, ima svoj pristup i ostvaruju taj kontakt sa prirodom da bi rezultat bila ovakva prekrasna vina. Što u stvari diversificira to nekakvo prirodno vino ili organsko vino od nekakvih drugih klasičnih varijanti? Svakako je tu već sami rad u vinogradu, znači po pitanju raznih špricanja, odnosno sredstava koja se koriste prilikom zaštite primarno. Istu filozofiju treba primjenjivati i dalje slijediti u podrumu. Kad smo počeli nije bilo lako, teško je bilo. Ljudi nisu poznali to vino se je radilo 100 godina prije. Sada, hvala Bogu, radimo dobro, imamo veliko tržište na svijetu. Ja pričam da svi idemo nazaj ko se je radilo prije. Da je sve prirodno i srčno vino, to je najbolj važno. Trenutno se spopadamo z ne preveč intervencijami v vinogradu in v kleti. Za nas ni nič novega za inventirati, bi lahko rekli, v svetu vina. Zaradi tega iščemo v vinogradu majhne količine grozdja, izredno zrelost semena, se pravi pozne trgatve in potem v kleti le prenos vseh teh kakovosti potem na vino. Znači, u principu grožđe moraš kušati, moraš ga probati, na kraju ti doslovce grožđe odlučuje i određuje koje će vino u konačnici postati.